Uwiteka Mana Aburahamu, Mana Isaka, Mana Isirayeli, se umwami wacu Yesu Kristo, Mana Rurema, turagushima ko washimye ko tuba bazima kuri uyu munsi, tukaba turi hano mu nzu yawe mwami kugira ngo dukomeze gushaka mu maso hawe mu kwiriza dusenga tuniga n'ijambo ryawe. Muka rukomeze kudufungura ubwenge tutari byanditse byera n'ubwira ubwami bw'Imana. Turagushimira mwami ko wadutoranije mu bihumbi na miliyari z'abantu kugira ngo nitube mu bujiji ibyo wahishe abanyabwenge n'abahambaye wabishuriye abana bato. Urakoze rero mwami kuko iyo bitaba bityo twebwe abantu barebwa n'isi ko turi abana bato mu bitekerezo ntabwo twari kumenya, ariko washimye ko ibyahishwe abanyabwenge n'abahambaye b'isi washimye ko bimenywa n'abana bato. Ndagushima mwami Imana ko watubaze muri abo bana bato utungisha iby'ubwami bw'Imana, ibyo abantu bakomeye isi yogeje, isi yashize hejuru, ibyawe ntabwo bigeze babisobanukirwa, ariko waratugiriye ubuntu kugira ngo Umwuka Wera mwakire abidusobanurire atuyobore mu kuri kose. Uwo mugisha rero mwami uyu murimo, kandi umugisha abantu bose bari muri gahunda yo gusenga bayiriza bashaka amaso hawe, ngo turi turiga umutwe uvuga ngo gutegereza uguseruka kw'Imana. Mwami buri muntu wese aragutegereje kugira ngo useruke mu buzima bwe bwite, useruke mwami mu muryango we, useruke mu murimo wawe mu itorero ryawe, useruke no mu mahanga, useruke no muri Isirayeli, kugira ngo ijambo ryawe wagambire kera mwami, kera ibihe n'ibihe abahanuzi bawe bakaba barabihanuye imyaka ibinyagihumbi bigende bisohora, ko turazi ko byose amaherezo biza gupfukamira, kandi byose bizatura ko niwe Mana nta yindi Mana iriho, iyo Mana impersonelle y'abafilozofe n'abasiyantifike, zo Mana zitarizo igihe kizageraho zose zizahanagurika, hagasigara Imana n'imwe Rurema, niwe Mana Uwiteka Nyiringabo. Haleluya! Turagwa icyubahiro n'ishimwe, turagwa ikuzo mwami. Haleluya! Turagupfukamiye mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya! Murazi ingorane bahuye nazo ba Albert Einstein mbere ko twinjira byereka Imana yacu urugiye personnel, bahuye n'ijambo riri mu Bakorinto. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 19. Iri niyo jambo bahuye naryo rirabakocora, ntabwo tubyishimiye, niko byagenze. Uko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Ni bariya ba Albert Einstein, ba Spinoza n'abandi bo mu rwego rwabo, ubwenge bwabo yabuhinduye ubusa. Bakamenya imibare ihanitse, bakamenya amategeko agenga isanzure mu buryo bukomeye, ariko ntibabashe kumenya inzira y'agakiza, ijambo ryoroheye cyane, kumenya Yesu Kristo. Twebwe tutabagera no sinavuga ko kumavi, tutabagera no kugomba mbare kuri cheville tukabimenya. Kubera iki? Kubera ijambo. Nuko umaze gusoma hasi uraza kumva ngo Imana yatoranije ibiswa yo mwizi koze isoni ibinyabwenge. Wabibizi kugira ngo atagira umuntu yirata, kuko bari kwirata ngo n'ubwenge bwabo. Urana mwebwe murabaswa ntago muzi Imana. Umva ngo atagira uwirata, ariko uwirate yirate Uwiteka. Niyo mpamvu umunyabwenge ntiyate ubwenge bwe, umunyamaboko ntiyate amaboko ye, umutunzi ntiyate ubutunzi bwe, ariko uwirata yirate ko yamenye igihe Uwiteka Nyiringabo. Amashyi menshi ku Mwana. Uko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa, amen. Azabuhindura ubusa. Igihe umwami Yesu yatumye abigishwa be
babiri bagende kubwiriza iby'ubwami bw'Imana, akabaha n'ububasha bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara no gukora ibitangaza mu izina rye. Bagarutse bishima ngo n'abadayimoni batwumvira mu izina ryawe mwami. Hanyuma akababwira ngo nabonye Satani ava mu ijuru nk'umurabyo. Akababwira ngo nimwishime ko abadayimoni babumvira mu izina ryanjye, ahubwo mwishime ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ako kanya ngo yishima mu Mwuka Wera, avuga aya magambo. Matayo 11:25. Yishima mu Mwuka Wera, avuga aya magambo. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, mugihe bagishakisha Bibiliya Kinyarwanda kivuga, basomere. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. 25-26. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ari ko wabishatse. Amen. Murumva? En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Abo ni ba Albert Einstein na ba Spinoza na bagenzi babo. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Ni Imana yabishatse. Bisome hari. Muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Amen. Yirate Uwiteka, none Imana yacu rero yitwa le Dieu personnel. Kubera iki? Kubera kitandukanye niyo Mana bitiranya na nature na nature. Kubera iki? Kubera ko iyo Mana ubwayo yarivuze. Mais une force ne peut pas se définir, alors que Dieu s'est défini lui-même. Turasoma muri Yesaya 45:19. Imana ubwayo irivuga. Ibi ntabwo iyo Mana idafite amarangamutima, idatekereza, idafite ubushake, ntabwo ishobora kwivuga iyo ariyo. Yesaya 45:19. 45:19. Esaïe 45:19. Je n'ai point parlé en cachette dans les lieux ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Imana yavuga icyubahiro. Sinavugiye mu rwisho ahantu ho mu gihugu cyo mu mwijima, sinabwiye urubyaro rwa Yakobo nti muranshakira ubusa. Munshakira ubusa. Tu vois, c'est le Kinyarwanda qui est déformé. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Munshakira ubusa. Isomo uko byanditse. Sinavugiye mu rwihisha ahantu ho mu gihugu cyo mu mwijima, sinabwiye urubyaro rwa Yakobo nti muranshakira ubusa. Yewe Uwiteka, mvuga ibyo gukiranuka, mbwiriza amagambo atunganye. Amen. Amen. None uyu murongo mwawita mute? Wakubwira ngo uhe umutwe wawita gute? Nibyo nababwiye. Le créateur est un Dieu qui se définit lui-même. Rurema arivuga ubwe. Wariwe n'ukuntu abonwa. Imana ihabwa icyubahiro. Mais n'est-ce pas encourageant? Mvuga ko ari ibintu byiza cyane. Amen. Mugihe abanyabwenge nka Albert Einstein batekereza, ibarwa ni lettre. A simple letter.
kubera ibitekerezo bye bifite agaciro kakomeye, ibarwa ye nyuma y'urupfu rwe yaguzwe miliyoni 8 i New York y'amadolari y'abanyamerika, miliyoni 8 y'amadolari y'abanyamerika. Abandi akavuga ko ari miliyoni 2.8 hafi miliyoni 3, ariko dufate miliyoni 8 y'amadolari y'abanyamerika niyo baguze ibitekerezo bye yashize ku rupapuro. Mwanyuze bikubwira ibitekerezo bye kuntu bifite agaciro, ariko ntiyigeze amenya Imana. Yamenye ibindi bihanitse mu byaremwe, okay, ariko ntiyigeze amenya yabiremye. Kandi Imana iravuga ngo ubwayo irivuga iyo ariyo n'ukuntu yabonwa. Niyo mpamvu Yesu Kristo niyo Mana yambaye umubiri. Amen. Yaravuze ngo data ndagushima ko ibi bintu wabihishe abanyabwenge n'abahambaye, les sages et les intelligents, abo isi ikurira ingofero. Amen. Ibihangange mu rwego rw'isi, les grosses pointures, ariko ukaba warabishuriye abana bato nka ba Petero b'abarobyi. Hanyuma akavuga iki? Ngo yego. Amen. Amen. Ngo ni kubi wabishatse. Nimba rero uzi Imana koko, ukawizera ko Imana ni Mungu wa kuitwa na kuitika, ni Imana ihamagarwa igaseruka, ukwiye kwiyaka kofi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Ugashima iyo Mana, kuko abandi baravuye muri iyi si bategereje urubanza rukomeye, baje kuyimenya nyuma y'urupfu, yuko ntago yigeze komplika abantu uburyo bwo kuyegera. Ariko se bagaruka se mu mubiri ngo bahindure? Nibishoboka. Kubera iki? Abaheburayo 2:26 dusomere. Abaheburayo 2:27. Hébreux 2:27. Izo ngorane uko biri kose, waba mu burwayi, waba mu bukene, waba mu biki, ukaba waramenye le Dieu personnel, Imana ihamagarwa ikitaba igaseruka, situation irimo nimba itarakemuka nikubuze. Amen. Gushima iyo Mana ngo byavuye kuri yo, ntibyavuye kuri bariya abanyabwenge batayimenye ngo ntibayimenye, ntibyavuye kuri wowe yahaye kuyimenya, byavuye kuri yo. Imana ihabwe icyubahiro. Dusomere Hébreux 2:27 9:27. Yo irahari? Yego. Mwayishubijemo. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegereza. 27 gusa. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Amen. Abantu bagenewe gupfa rimwe. Albert yapfuye rimwe, Spinoza yapfuye rimwe, none asigaye iki? Urubanza. Ntabwo yagaruka ngo agire amahirwe ufite wowe. Ariko wowe utarapfa, ukaba warawe kumumenya ukiriho, ntabwo umushima ngo bikwiriye. Si byo gusa, ntunishima ko wahawe ikintu kirenze ubwenge bwa Albert Einstein. Wahawe ikintu gifite agaciro kurusha ubwenge bwa Albert Einstein. Nubwo isi itakurira ingofero. Amen. Nuko uwakugize icyo uricyo ntabwo yigeze mumenya ngo imukurire ingofero. Ntabwo ari we bakurira ingofero rero. Wajya bise? Ntabwo hatuna shukurani, ntabwo tujya dushima. Kubera iki? Kubera ko amaso yacu, kubera inyama n'amaraso, kubera ko tuba Yobu yavuze ngo tuba mu nzu y'umukungugu, bitubuza kumenya agaciro ko kumenya Imana nzima. Amen.
ko kumenya Imana nzima. Albert Einstein aronse amahirwe yo kugaruka ati ungire bwa bwenge ubumvanemo ume gusa kumenya Bibiliya. Imana yahabwe icyubahiro. Ume gusa kumenya umwami nicyo kintu yasaba nta kindi. Ariko twibwe kubera ko turi focused, amaso yacu ari ku nta kawunge hari uyu munsi, dore inkweto ziwe zirashira, dore sifite yo gusana inzu irabomoka yasenyuka, sinzi ko abana bazi barangize primaire, wenda akazi bazaba baramvanyemo. Ibyo niyo bidufunga amaso tugahuma, nitumenye ikintu gikomeye abahanga n'abanyabwenge batabonye, kumenya Yesu Kristo. Mwabyumvise? Rero icyambere twabonye ko Imana, le Dieu personnel, se définit lui-même. Imana rurema ihamagara kitaba ubwayo niyo yivuze. Haleluya. Amen. Turashaka turebe rero ese Imana yacu, Imana personnel, le Dieu personnel, personal God. Amen. Ese mu mateka hari ahantu tubona yuko itakomeje kwihisha gusa ikaba yarintervenye mu buzima bw'abantu. Siniyo ndavuga ukuntu yaje muri Yesu Kristo. Iyo ni revelation yanitse, sibyo? Ndavuga ku intervenir mu ma evenement. Kuza mu bintu bibera kwisi ikabihindura cyangwa igakumira ibintu runaka. Birashoboka, turashaka kubibona. Reka turebe bimwe muri ibyo. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko mu ikintu kimwe niki, mubiriza, iyo abo banyabwenge b'isi, les philosophes et les scientifiques batandukanye batazi le Dieu personnel, personal God, amen, iyo bahuye n'ibintu batumva muri science ariko babona bikoreka, bafite yandi mazina babiha. Mwabibise? Tuvuge nk'iriya nyanja itukura Imana yaciyemo inzira, amazi yagagarara n'ariya, amen, bikaba nk'inkuta, hagati hakaba umuhanda, abayuda bakanyuramo, abaheburayo. Iyo bageze aho bahita bavuga ati nimba atari umugani, mwabibise, ngo ibi bintu ngo twabisoma muri siyansi yuko c'est une des forces tectoniques, ngo ni ibirunga byari munsi hariya bikazana imyuka ya myuka y'ibirunga akaba yagarika amazi. Iyo rero badashoboye kuvuga gutyo, okay, bahita bavuga ngo ni concours de circonstances, ngo impamvu biriya byagushikiye ngo ni uruhurirane, ngo ibintu byahuriranyemo ibintu biraba. Wari ufite ikibazo cy'amafaranga cy'ingutu, hanyuma urasenga Imana iraza intervena ikuvana muri icyo kibazo, hanyuma babwiye ukuntu cyakemutse, ngo you see, ngo buriya ni kubera ko Pastor Celestin mumaze iminsi myinshi cyane mutabonana, hanyuma rero kubera yuko we ariko arishabarikiwa aho hari yamaze guhaga umugisha, hanyuma yibuka ko hari inshuti ya kera bamaze batabonana, avuga ati kugira ngo uri umwereke ko jewe ntakiri mwenzake, nago nkiri mugenzi we. Niyo mpamvu yazanye rero ya envelope rero ikemura ibibazo, hanyuma se akamenya n'amafaranga nari nkene nasabye Imana, ngo urumva ngo ibyo bibaho. Ndiyo ni coincidence. Niko bavuga, ntibabura icyo bavuga, kugira ngo usaba hakane gusa le Dieu personnel, Imana y'intervena. Reka bavandimwe mbabazi, wa mugabo yari yaburaniwe hari Bujumbura barayuka, noneho nani imbaraga ifite, yibuka umuntu amufitiye ideni mu Gatumba, mwabibise, akajyayo yaratuye mu Kibitoke, hanyuma akaba ari umuntu warukana kera mu Rwanda w'umucuruzi, yaragiye ajyana muri business i Bujumbura. Yibuka rero uwo muntu, murabyibuka gege, hanyuma noneho akaza kumubariza aho ari, yagera ngo yatuye hano ariko umuryango urafunze ntawe uhari, hanyuma ati naza mumubwire gutya witwa gutya ko
ndi bugaruke. Akagenda yavuga ati ugasanga wa muntu ufitiye ideni ntawe ntibabonane, imbaraga zamugera mu rugo azazivanahe, arikurura buhoro buhoro agera mu rugo nijoro. Akihagera baramubwira ati umuntu witwa kanaka yaje umwanya muto wa muntu araza amuzaniye amafaranga. Na niho yari yarahombye ibyo yacuruzaga mu isoko ry'Ibujumbura hariya ndamuzi. Noneho yongera kubona igishoro. Ashaka kubaza iyo ni circonstance, ariko aba scientifique ntibashobora kubyemera ngo ni uruhurirane. Itangiriro 13:3. Aragenda ava i Negebu agera i Beteli, ageraho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi. Amen. Aburahamu amaze kuva muri Egiputa afite ubutunzi bwinshi, ibirenge bye birukira hehe? I Beteli, aho yabanje kubamba ihema rye rya mbere mu gihugu cy'ise. Noneho ni Hazara. Uvuga ngo asubiye aho, wayumvise? Asubiye aho yatangiriye amateka ye n'Imana mu gihugu cy'ise sezerano. Wayumvise? Kuko ibi bivuga ngo au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. Donc uvuga ngo hariya ngo il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Mbere na mbere. Kuko yaratakaje, amen, yaratakaje repere yari afite mu Mana. Kubera inzara yateye kugira ngo ayihunge, atakaza repere, atakaza icyo yaraziranyeho n'Imana, icyo bavuganye. Ahungira muri Egiputa agiye gukemura ikibazo. Nubwo yagarukanye muri Egiputa n'ubutunzi bwinshi, kandi byose byabaye kubera intervention y'Imana. Katubisome. Amen. Haleluya. Ibice 13 murongo wa 10, ibice 12 nako murongo wa 10 tugere ku murongo wa 20. Mumve hano. Genèse 12:10-20. Itangiriro 12:10-20. Vuba. Inzara iratera muri icyo gihugu. Aburahamu aramanuka ajya muri Egiputa asuhukirayo, kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. Ari bugufi bwo gusohora muri Egiputa, abwira Sarayi umugore we ati, dore nzi yuko uri umugore w'igikundiro, nuko Abanyegiputa nibakubona bazavuga bati, uyu ni umugore we, maze banyice nawe bagukize. Amen. Ndakwinginze uzajye ubabwira uti ndi mushiki we, kugira ngo ngirirwe neza ku bwawe, ukirishe ubugingo bwanjye. Aburahamu ageze muri Egiputa, Abanyegiputa barareba uko wa mugore ari mwiza cyane. Abatware ba Farawo baramureba, baramumushimira. Wa mugore ajyanwa kwa Farawo. Agirira Aburahamu neza ku bwa Sarayi, kandi yari afite intama n'inka n'indogobe z'ingabo n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Uwiteka ahanisha Farawo n'inzu ye ibyago bikomeye, amuhora Sarayi umugore wa Aburahamu. Farawo ahamagaza Aburahamu aramubaza ati, cyo wangiriye iki n'iki, utambwira yuko ari umugore wawe? Niki cyatumye umbwira ko ari mushiki wawe, nanjye nkamwenda nkamugira umugore wanjye? Nuko nguyu umugore wawe umujyane wigendere. Farawo amuha abantu bo kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore we n'ibyo yari afite byose. Amen. 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 Ninde watumye Farawo arekura umugore wa Aburahamu? Uwiteka. Iyo ni intervention y'Imana. Amen. Na niwe yatumye Aburahamu agaruka mu isezerano. Wayibise? Bivuga ngo Imana dusenga ni Imana y'intervena. Amen. Haba gutabara, haba kugarura ibintu mu nzira yabyo, ni Imana ya intervention. Imana ihabwa icyubahiro.
Agari igihe bamwirukanaga n'umwana Ismaili. Amen. Vuba nabo tubasome. Naho Imana yari intervenye 21:14 tugeze kuri 21. Vuba. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Agari abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda, avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho. Aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Agari aramubaza ati, ubaye ute Agari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Aguruka, byutsa umuhungu, mufate mu maboko, ko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi, aba mu butayu bw'i Parani. Nyina amusabira umunyegiputakazi. Amen. Hano turabona intervention y'Imana mu buzima bwa Agari. Kubera bamusenze yavuye kwa Aburahamu, kubera ikibazo kiri hagati ye na Sara, hanyuma yisanze mu butayu nta mazi. Arira kuko umwana ari umupfire maso. Umwana mukurira amarira y'umwana. Uwo mwana yitwa nde? Ismaili, ari we sekuru w'Abarabu. Hanyuma Imana yumva amarira y'umwana, Imana irenterera mu buzima bwa Agari. Na niyo mpamvu uyu munsi dufite Abarabu. Nibyerekana ko Imana yintervenye kugira ngo uza ababyara ntapfire mu butayu akiri umwana muto. Iyi ni intervention y'Imana. Haleluya. Nidufata Yosefu, Imana yintervenye mu buzima bwa Yosefu. Yosefu yari gupfa, bene se bashaka kumwica. Imana irintervena, aho kumwica agurwa n'Abismaili, abacuruzi, bamumanukana muri Egiputa. Ageze muri Egiputa, yisanga ubuzima bwa Potifari ndaburetse, turebe muri gereza. Arukiye muri gereza injustement. Baramufunza nta cyaha yakoze. Muri gereza Imana irintervena, ava muri gereza aba minisitiri w'intebe, agateka la première puissance mondiale icyo gihe. Ninde yabikora atari Imana? Amen. Ahinduka umukiza w'Abisirayeli, ko niwe watumye bene Yakobo babaho muri icyo gihe cy'inzara, uko munyuma baje kumusangayo. Amen. Kandi Egypte niyo yabaye matrice yo kuvuka ku ishanga rya Isirayeli. Isirayeli yavukiye muri Egiputa, kubamanutse ari un clan, ari tribu ya Yakobo, bavayo ari ishanga. Imana yari nyishanga muri Egiputa. Ni intervention y'Imana. Haleluya. Kugira ngo bave muri Egiputa haba intervention y'Imana. Imana ibavanayo mu butayu. Imana yari intervenye mu buzima bwabo. Haleluya. Rero nureba amateka yose ya Isirayeli uzagenda ubona intervention y'Imana. Tutavuze ku Imana yaje rero mu nda ya Mariya, noneho Mariya akabyara umwami wacu Yesu Kristo. Intervention y'Imana uretse muri Bibiliya no mu buzima bw'ubwoko bw'Imana, mu mateka yabwo, Imana ni Imana y'intervenant. C'est le Dieu d'intervention. Ni Imana y'intervenant. Haleluya. Ivuka ry'ishyanga rya Isirayeli nyuma y'imyaka hafi ibihumbi 2 millénaires, kugira ngo Isirayeli yatatanye ku isi imyaka ingana gutyo. Amen. Kuva mu mwaka 70 Yerusalemu itewe n'Abaroma, ingabo z'Abaroma ziyobowe na Komanda Titus yaje kuba empereur w'Abaroma. Hanyuma ingoro igasenywa ya kabiri yubatswe n'abavuye mu bunyagi Babuloni. Hanyuma
bagatatana mu mahanga yose, bakamaraho igihe kirekire. Abantu bibaza ko Israel yarazimangatanye, byararangiye, izavugwa mu mateka gusa. Bagiye kubona babona Israel ngo iragarutse. Amen. Tariki 14 mu kwezi kwa gatanu 1948. Haleluya. David Ben Gurion aproklama Israel moderne iravutse. Ngiyo Israel kandi yagarutse mu ruhando rw'amahanga. Iyo ni intervention y'Imana. Haleluya. Uko abahistorien bashobora kuinterpreta kose, ariko ni intervention y'Imana. Kubera iki? Kuko byaranditswe muri Bibiliya mbere ko biba. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Prise ya Jerusalem Est, Yerusalemu y'iburasirazuba. Haleluya. Mu ntambara yitwa la guerre de 6 jours, ntambara y'imisi 6. Mu 1967 Yerusalemu y'iburasirazuba ari Yesu yasize. Ni byagenze gute kugira ngo yongere ifatwe? Habaye iyo wize intambara zabaye Israel ivuka, kuva Israel yongere kubishyanga, intambara yarwanye n'ibihugu by'Abarabu biruta umubare n'ibiki byose n'ibikoresho. Barakubwira ko habagaho de phénomènes surnaturels, habagaho ibintu bidasobanuka mu buryo bwa kimuntu. Barwana gutya bari hafi gutsindwa, bakivuka ishyanga bakitangira ari bake cyane bamaze kugaruka hariya. Nta mbaraga bafite, nta n'intwaro bafite ariko bakarwana na miliyoni 640 z'ibihugu by'Abarabu. Bo bari nk'ibihumbi 600 gusa, nta nambaraga baragira. Ariko bagera igihe bashaka kuneshwa, ngo hakaza serwakira igaterura imisenyi ikomeye, ibirundo by'imisenyi ikabihagarika hagati yabo n'abarwana nabo, imisenyi igahagarara nk'urukuta. Barabonye ibintu bareba Moshdayan. Imana yahabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo rero Imana rero, haleluya, twebwe twagize amahirwe yo kwimenya, tukwiye kwizera ko ari Imana y'intervena mu buzima bw'abantu no mu mateka y'amahanga. N'ubu biro biraba ku isi none, Imana ni ngombwa iraza kwintervena. Dieu n'a jamais cessé d'intervenir dans l'histoire des hommes. Haleluya. Ariko tukwiye kwirinda ikintu kimwe, twebwe bizera le Dieu personnel, Imana y'intervena mu buzima bw'ibyo yaremye. Tukwiye kwirinda ikintu kimwe gusa, tukwiye kwirinda ko buri kantu kose kabaye mu buzima bwacu dutangiye gushakisha impamvu yabyo, ngo ko Imana y'intervenye. Wareka gusuka amavuta muri saro yawe, ugasuka amavuta ahubwo ngo uyakureho, hanyuma ukanyerera ugakubita akabuno hasi, ngo kubera Imana itentervenye. Wamara guhembwa ukagenda ibikunyuze mu maso hose ukabigura, kandi bitari muri gahunda. Itariki 3 nta mafaranga gihari, izara ngo ariko se ko Imana itentervenye. Iyo rero ni opposite. Ni kinyuranyo cyo kwiringira kwitega Imana ko intervene. Rero ntuzajye ushakisha utuntu tw'amafuti urareba ngo Imana muri ibi Imana iri hehira. Aho nugukinisha Imana, kuko turi responsable y'ibintu bimwe na bimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuko yaturemye mu ishusho yayo, yaduhaye ibitekerezo, amarangamutima n'ubushake nk'uko nayo bifite. Niyo mpamvu rero hari ibintu bimwe na bimwe turi responsable yabyo, ariko turavuga ko Imana ni Imana y'intervena mu buzima bw'ibyo yaremye. Imana ishimwe. Haleluya. Buri muntu wese iminota 5, buri muntu wese mu buzima bwe, mu byo muri kano kanya yifuza ko Imana y'intervenamo, ni umwanya wo kwibwira y'intervene. Imana ihabwa icyubahiro. Yaba mu buzima bwawe bwite, yaba mu buzima bw'umuryango wawe, yaba mu buzima bw'itorero bw'umurimo w'Imana, yaba mu buzima bw'ibihugu. Amen. Kuko murabona ko ibihugu bigeze mu mahina, bigeze mu mayira abiri, bigeze mu ngorane. Amen.
kubera yuko byatewe umugongo umwami w'amahoro. Na niyo mpamvu iyo bishaka amahoro kandi umwami w'amahoro byamwigijeyo cyangwa byamuteye umugongo ntibishaka no kumumenya, amahoro aguma ajya kure y'isi. Amen. Cherchez la paix du monde, la paix des nations, sans le prince de la paix, Jésus-Christ, la paix s'éloigne davantage. Gushaka amahoro mwarateye umugongo umwami w'amahoro, amahoro azaguma ajya kure yanyu. Niyo mu mahanga n'amahoro afite. Wayibise nimubishakisha ahandi. Reka rero tugende buri wese mu buzima bwe mu byo ashaka ko Imana intervenamo. Amen. Imana ubwayo yabivuze ngo sinavugiye ahantu hihishe mu mwijima, kandi sinabwiye aba Yakobo ngo bashakire ubusa, nuko ndi Imana seruka. Haleluya. Mu banyambaza fatiye minota, niwitinye ngo twegere intebe y'ubuntu y'Imana tudatinya kugira ngo dutabarwe. Haleluya. Tugirirwe imbabazi kandi tugirirwe ubuntu kandi dutabarwe mu byo dukenyemo ubutabazi bw'Imana. Mais il faut prier. Bwira Imana ushaka ko intervena mu biki. C'est un Dieu d'intervention. Imana intervena. Haleluya. Kandi Imana intervena nta kabuza, kuko umuntu ntabwo yishoboza byose. Hari ibintu biturenze, dukeneye ubutabazi bw'Imana, dukeneye ko Imana intervena mu bintu by'urusobe. Ubwire Yesu intervene, araza ko intervena.